Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Merimdi, rayimdi Allah'ın atımıyla başlayıp jaratan Allah Teala'ga maqta olur. Peygamberimiz Muhammed Habib sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytıp, hurmatlı atalar, hurmatlı cemaat, jaratan Allah Teala ilk cuma gününde cuma namazına basıp kelgen kadamlarınızlarga hasanatlardı жазып, bilip bilbey kılgan günöөлөрдү keçirip, arаңыздарда günөөсүз takva insanlardын бейиштен даражасын көтөрүп, elimiz, жерimiz менен, үй бүлө бала чака менен аман болгондо Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Ыйык жума күнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куту хадисинде баса белгилеп айткандай, дуалар кабыл боло турган мүнөттөр бар, учурлар бар дейт. Иншаллах кылган ибадаттарды, дуаларды мына ошол кабыл болгон берекелүү убакыттарга туш келтирип, кандай максатыңыздар болгон болсо, Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Урматтуу жамаат, сиздер менен биз Кудайым буйрса бүгүнкү жумабыз, өткөнкү жумалардын биринде ортодо эми бир аз тыныгуу болуп калды. Мына ошол тообанын шарттары же болбосо Кудайга тооба кылуу жөнүндө сүйлөп, мына ошол сабагыбыз ортодон жарым болуп калганда, мына ошол сабакты бүгүн Кудайым буйрса биз сиздер менен улантабыз. Аллахумма архамна я рахим, туба алейна вастур аюбана. Аллахым өзүң бизге райым кыл, тооболорубузду кабыл кыл, айыптарыбызды жашыр, билип билбеген күнөөлөрүбүздү жоюп жок кыл я Раббана Раббал аламин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куту хадисинде мин саадатил мар'i an yutila umrah. Адам пенденин бактылуулугунун белгилеринен болгон бир белгиси өмүрү узун болуп, ва ярзукухуллаху ал-инаба, ошол узун өмүрдө Аллах Таала тооба кылганды, берекелүү жашаганды Аллах Тааланын насип кылганы дейт. Аллах Таала эң жакшы пенде өмүрү узун болгон, анан мына ошол узун өмүрдү Кудай Таалага ибадат менен, тооба менен өткөргөн дейт. Ал эми эң жаман адам ким десе, өмүрү узун болгон, жана амалдары жаман болгон күнөө менен ошол эмне карылыкты өткөргөн дейт. Кудай ошонун баарыбызды сактаган болсун. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Нур сүрөсүнүн 31 аятында "Ватубу илаллах", Аллах Таалага тооба кылгыла. "Ватубу илаллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун". О имандуулар, Кудайга баарыңар тооба кылгыла, балким мына ошондо жараткан Аллах Тааланын астындагы азаптан кутуларсыңар. Tahrim сүрөсүнүн 8 ayatı. Ya eyyuhellezine amanu. O iman keltirgender, tubu ilallah tawbatan nasuha. Jaratan Allah Taalaga çın жүрөктөн, çınıgı tooba menен tooba kılgıla. Urmattуу менин мекендештерим, бир туугандарым, Кудай жолунда тапкан аталар, агалар, мечитибиздин жамааты. Жараткан Аллах Таала канча күнөө кылбайлы keçirerin bir kança yolu ayttık. İhvatul İslam, imandağı, İslamdağı benim bir tuğanlarım. La taqul ana lan yaghfirullah li. Meni Kuday keçirbeyt. Meni öz azabı menen azaptayt. Meni keçirişi mümkün emes. Li kasrati zunubi, günöөлөрүм köp bolgondugu üçün degen oyga barbagı da. Haramun aleyke an tazunnu haza billah. Allah tuuralu, menin günööm köp, men kılbagan günөө kalgan emes, meni keçirişi mümkün emes dep oy jugurtup Kuday Taala tuuralu, bul pendelerge tuura kelbegen aram bolgon oylordan. Allah Taala kanday günөө kılbaylı, kança günөө menen ömür ötkörbeylü, keçirerin rahmatın Peygamberimizin bir kança hadislerinde keremetli Kur'an'da Allah Taala özü bayandaydı. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Allah Taala hadisi kutside biz mına ошол kebir ушинтип ойлогон, meni keçirбесе керек. Menin günөөм köp. Menin kılbagan işim kalgan emes. Meniki uje büt dem buyaga tozak dep Allah'ın keçiriminen, rahmatından ümit üzüp koygan pendelerge kayrılıp, ya İbni Adam, o adam balası, inneke ma da'avtani ve racavtani gafartu leke ala ma kana minke ve la ubali. Eğer sen bana ümit kılıp, jalbarıp, menen keçirim surap, dua kıla turgan bolsaң, senin günöөлөрүңдүн bardığın keçiremin, eğer sen ile uşul jolda emne tooba kılууda beken bola turgan bolsaң. O adam balası, "Law balagat zunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu lak." Eğer senin günөөң asman tolu bolup, asmanга чейин жеткен bolsaң, andan keyin mага tooba kıla turgan bolsaң, men senin günөөңdү keçiremin. O adam balası, İnneke lev ataytani bi qurabil ardı khataya, summa laqitani la tushrik bi şey'a, la ataytuka bi qurabiha maghfiratan. Asman жердин ортосу толо günөө менен мага келе турган болсоң, бирок мага жолуккан күнү
günöөлөрүңдүн arasında şirk bolbogon bolsa deydi. Kuday jok, je men Kudayмын, andayмын, undayмын, je Kudayga koş başka birine sen şirk koşa turgan bolsoň, maga şerik ele koşboson, pendeçilik kılıp kılgan kebir kemçiliklerini keçiremin. Eger asman jerin ortası tola günөө menen kelip, bирок ошол günөөлөрүң arasında maga şerik koşup, menen başkaga sıyınуу degen nerse bolbosa, özüңdü Kudayмын dep atabasaң ele boldu o pendem. La ataytuha bi qurabiha maghfiratan, kança günөө menen keseň, oşonça keçirim menen, merim menen tosup alam deydi. Bir ele şart oşonun arasında men Kudayмын debешиң керек же, dagı Kudayga koşup başka bir nersege sıyınbaşıň керек. Жаратуучун Kuday, Kudaydын kul ekendигибизди moýnubuzga alışybız gerek eken. Allah Taala keremettүү Kur'anda dagı eng adamlarga motivasiya bergen, ümit bergen ayat Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim. O Muhammed, ömürün israf menen, günөө menen ötkörgön menin pendelerime aytkın. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit üzüşmesin. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. Allah Taala günöөлөрдүн bardığın keçiret. İnnehu huvel gafurur rahim. Allah Taala keçirimdүү, merimdүү deydi. O Muhammed, pendelerim arasından ömürün israf menen, günөө menen, buzukuluk menen, arak menen ötkörgönderge aytkın. Menin rahmatımdan ümit üzüşmesin. Alardın bardığının günöөлөрүn keçiremin deydi. Alımdardın birösü özünün özü esep alatken. Günde keçinde kança günөө kıldım, kança soğuk iş kıldım dep özünün özü eseptep 60'ka çıkkanına oşol alımdardın birösü eseptep 60 yıldagı günün eseptese 60 yılda 21.900 gün var eken. Bul kişi eğer gününe birden günөө kılgan bolsam Kuday Taala'nın astına 21.900 günөө menen barat ekem deydi. 60'ka çıkkan aksakal eğer gününe birden günөө kılgan bolsam 21.900 günөө menen barat ekem. Avalım kant eken, bирок men gününe bir günö, iki günö kılgan emesmin. Ondop, жүздöp günөө kılgandar bar. Anı 21.900'gө köbөйсөк, kança günөө olup ketet. Jaratkан Allah Taala'nın aslında kantip bara munça günөө menen dep, mına oşol günөөsүnө tooba kılıp, ыйлап, Allah'a secde kılgan avalda jany çıkıp ketken alımlar tarihte aябай köp кездешкен экен. Ömürün günөөsüz ötkörgön, oşogo karabastan, eğer gününe birden günөө kılgan bolsam, 21.900 günөө bar eken, al эми 2'den, 3'den, 10'dan, 100'den, kede bizdeki 24 saatin içinde saatine birden kalmasak 24 günü. Sekund sayın günöden güne türünün tür almaştırıp jaratkanды unutup Kuday körbey turganday, bilbey turganday жашап аткандарыбыз арабызда жок эмес. Мына ошолор тооба кылып, оңолуп Кудайга кайтышыбыз керек экен. Адам баласы үчүн күн сайын өзүнөн өзү esep alıp günөөдөн adam özün özü tıyıp eskertip duruş gerek. Dene müçölörün, kıymıl hareketin. Eğer adam balası her bir günөө kılgan sayın, bir günöөгө bir kişineke taşты alıp korgonuna, özün agorotuna ırgıta turgan bolsa, bir günөө kılıp koyduğunda ırgıta turgan bolsa, mına oşol taşlar üyülüp oturup, az ele vakitin içinde agorotko batpay, too bolup üyülüp ketet deydi. Tileke karşı biz keçirdi okşaydı, al jön ele söz bolчу, tamaşa bolчу, anımda ele nemetkemi, ataylap kılgan emesmin degen bir kuru kıyaldar menen alardı günөө katары eseptebey жүрүшүбүz мүмкүн. Бирок кереметтүү Kur'anda Allah Taala Mücadele Suresi'nin 6. ayatında "Yevme yeb'asuhumullahu cemian." Allah Taala kıyamatta barыңарды tiriltip, "Feyunabbiuhum bima amilu." Kılgan işinlerin her birinden kabar berip. Ahsahullahu ve nasuh. Allah selerden kılgan işleriňerdi eseptep, жазып, taktap koygan. Ve nasuh. Bирок özüňөр unutup kalgansыңар deydi. Allah Taala ahsahullahu ve nasuh. Selerden kılgan işinlerin her birini жазып, taktap, saktap koygan. Ve nasuh. Bирок seler özüňөр unutkansыңар. Başka bir ayette "Ma li hazal kitab." Jana Karaköz okudu. Bu ne bolgon kitap deytken. Allah Taala kıyamat o pende mına senin soğuk işlerin, günөө işlerin dep bunda karmatıp koysa, tamaşalaşkanı dagı var, jalgan aytkanda var, şın aytkanda dagı var, oynop süйлөгөнү var, oylop süйлөгөнү var. Bu ne bolgon kitap? La yugadir kabiratan ve la sagira. Kıpınday bir maydasındağı, çoğundağı kaltırbastan her birini жазıp dur. Bu ne bolgon kitap dep pende taң kalat deydi.
Ошондуктан жараткан Аллах Тааланын астында ар бири эсептелип, такталып турат экен. Валлаху ала кулли шейин шахид. Аллах Таала бардык нерсеге кыяматта көрүп турат, билип турат, күбөлүккө өтөт дейт. Fa inna zunub kullama ista'zamahu al-'abdu saghara indallah. Pende günöөнү канчалык бул оор күнөө. Мунасы Аллах Таала мен жазалайт деп günöөнү улуулаган сайын, бул чоң күнөө, бул жаман иш деген сайын Кудайдын астында ал күнөө эмне болот дейт, кичирее берет дейт. Пенде мундан коркуп атат, чочуп атат, муну кичинекей күнөө кылып жазайын деп. Ал эми качан пенде günöөнү жеңил санап калганда, бул эч нерсе эмес. Бул жөнөкөй эле нерсе да, бул тамаша болот деп жеңил санап калган учурда пендем бул күнөөнү кичинекей деди. Бул күнөөнү тоготпой жасады. Менин көрүп тургандан уялбады деп туруп, Аллах Тааланын астында ошол кылган күнөө чоңоё берет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инналлаха азза ва жалла яқбалу тавбатал абди ма лам югаргир." Аллах Таала пенделердин тообосун жаны чыкканга чейин кабыл кылат деп өзүнүн куттуу хадисинде баяндайт. Урматтуу күнөөгө белчесинен баткан бир туугандар, өзүм баш болуп, урматтуу кемчиликтүүлөр, катаага басып койгондор, катаага күнөөгө белчесинен баткандар, амаан алака антатуб, бүгүн тооба кыла турган учур келбедиби? Амаан алака антаржиа илаллах, бүгүн Кудайга кайта турган учур эмеспи? Yaqulullahu Teala, Allah Teala keremettiği Kur'an'da Bakara suresinin 222. ayetinde İnnallaha yuhibbut tawwabin ve yuhibbul mutatahhirin. Allah Teala tawba kılıçılardı, keçirim suraçılardı jakşı görüp, Allah Teala günöөлөрдөн тазалангандарды сүйөт дейт. Бүгүн günöөлөрдөн кайта турган, тооба кыла турган, Кудайга кайрылып жалбарып туруп, сөзүбүздүн башында айттык, жума күнү тообалар кабыл боло турган берекелүү вакыттар бар. Ошол вакыттарда кылынган тообалар менен Аллах Таала иншалла күнөөлөрүбүздү кечирип, күнөөлөрдөн тазалап, өзү Бакара сүрөсүнүн 222 аятында айткан юхиббул мутатаххирин, тазалануучуларды, күнөөлөрдөн арылгандарды сүйөт дейт. Кудай сүйгөндөрдүн катарына киришти. Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Тавба сүрөсүнүн 104 аяты. Алам я'lamu annallaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi. Toobalарды Кудай гана кабыл кылып, Кудай гана кечирип, пенделерине ырайым кылуучу жалгыз Аллах экенин менин пенделерим билбейби дейт. Гафириздан бакабилит тауп. Гафир сүрөсү 3 аят. Күнөөлөрдү кечирип, тообаларды кабыл кылуучу зат. Faman lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hucurat suresi 11. ayet. Kim akılına kelip uşunca ayet hadis okugandan keyin dagı Kudayga tawba kılıp kaytpay turgan bolsa fa ulaika humuz zalimun. Alar Kuday Taala'nın astındagı özünü özü zulüm kılıuçulardan deydi. Malik ibn Dinar dep ulu tabiinlerden. Malik ibn Dinar men deydi başında ayavay günökör, arak içken, kumar oynagan, adamların akısını jegen, bugün de bizim tilmeyen aytkanda bir bandit çornuy uşunda emne bir karakçelem deydi. Ve la tujad ma'asiyatun illa irtakabtuha. Men kılbagan günök algan emes deydi. Şu kılıç gerek bolgan nersenin, Kuday tüyü salgan nersenin şu çekeden sanap berem barın kılgamın deydi. Uşintip gündördün birinde bazarda jursam deydi. Bir eri kadın 2 yaşar kiçinekey kızı menen janagı kiçinekey kızına şirindik berip şokolad alıp berip karap atat deydi. Kızı sүйүнүп alıp jep atat deydi. Janagı kiçinekey 2 yaşar kızdı kördüm dagı жүрөгүмдөн балага болгон мээрим ойгонуп кетти deydi. Анан дейт, Аллах Таала мага дагы ушундай bir kız берсе, мен да bir ата болсом деген ой кетти дейди. Бирок бул абалымда мага бирөө кыз бере турган абалда эмесмин дейди. Анткени элдин баары билет дейт, ошол өзүмдүн jerimdin, mamleketimdin jetken emnesi janakı bugünkü günde bizde janakı men kayttım dep kayrılıp atkandarının glabarlары men bolчумун deydi. Kudayga tawba kıldım, oňoldum, özgördüm, üýlöndüm, Allah Taala maga dagı kız berdi deydi. Kuday kız bergenden keyin kayra dagı janakı jolga düştüm deydi. Dagı oşol biröөнүn akısını jemey, urmay, tonomoy, arak içmey. Kızım 2 yaşka çıkkanda kızım aldığımda turat ele dedi, ошол arak vinosunu kuyup alıp içeyin desem 2 yaşar kızım koluma ayağıya katı vurgandan kolumdan stakanım düşüp ketip başka olup aragım dagı sındı, stakanım dagı sındı, jok boldu deydi. Uşunçalık içeyin dep kızıgıp turgan nersemdi kızım sındırıp koydu. Eger ошондо 2 yaşar kızımdan başka birөө болгондо уже бүттү öldü, ajalı keldi ele deydi.
Kızım bolgondugu üçün unçuk albadım deydi. Anan oşonon deydi. Kudayga tövbe kılıp, oңolup, namazımda okup jursam deydi. Kündördün birinde kızım 5'ke çıktı deydi. Kızım 5 yaşka çıkkanda Allah'ın ajalı menen deydi. Kuday kede berese deydi, bergeni sınov eken, alsa algany sınov eken deydi. 5 yaşar kızım oğru dünya meni ötüp ketti deydi. Anan ayttım deydi. Bu sınovdun bar elemne maga o dedim deydi. Başkaga barbay, beşmetke barbay, taşmetke barbay, ne bardık ele sınov menen Allah Taala meni sınay berebe. Hiç kimge mınday azap kelgen emas. Özüm zarıgıp жүрүp kızdı bolsam, bul kızım da 5'ke çıkkanda meni alıp koysa. Evet dedim deydi. Bardığın taşladım da kayradan jana araka kirdim deydi. Kayradan içkiç bol içip tünde uktap atıp tüşümde mahşar, kıyamat, beyiş, tozok tüşümde gördüm deydi. Mına oşol tüşümde karasam bir çoğun acıdar cılan artımdan kuup jönödü deydi. Kaçıp barasan aldımdan bir karıgan aksakal çıktı deydi. Aksakal meni mına cılandan acıdardan kutkar desem deydi. Balam menin kolumdan kelbeydi, özüm araң turamın. Bu jak karap kaç dedi deydi. Cılan jakın deydi, kayra kesem aksakal dağı aldımdan çıkat deydi, kayra ele astından. Aksakal tigi cılandan acıdardan meni kutkar desem deydi. Balam özüm araң turam, seni kutkar albaymın. Mınol toğu karap kaç dedi deydi. Ayga kaçam, biyaka kaçam, akırı barsam, jana 2 yaşta ötüp ketken kızım, oşol жерден çıga kalıp, cılandı tosup, meni kucактап kutkarıp kaldı deydi. Anan oşonda kızım, keremetli Kur'an'daki Allah Taala'nın "Elem ya'ni lillezine amanu en takhşa kulubuhum li zikrillah" Allah'ın iman keltirgenlerinin yürekleri Kudaydı estigen uçurda jumşay turgan, Kudayga kayta turgan, ezile turgan uçur kelbedi degen ayatты okudu deydi. Hadis suresinin 16. ayat. İmandılar Allah Taala'nı estegende yürekleri jumşap, jibip, kayra Kudayga kayta turgan uçur kelbedi degen ayatты okudu deydi. O kızım ıylap, senler Kur'an okugandı bilesinger mi dedim deydi. O atake biz selerge karaganda keremetli Kur'an'ı jakşıraak düşünöbüz, jakşıraak okuybuz dedi kızım deydi. Kızıma karap ıylap durup, o kızım, akbirini an haza savban, meni kuup kelgen cılan acıdar jönünde kabar berçi alayım, ne bolgon cılan dedim. Atake al senin ömür boyu ötkörgön, günö menen ötkörgön, kündörüň, tündörüň kılgan günö işleriň dedi deydi. Ыйлап, o kızım, tigi aldımdan çıkkan aksakalçı jardan beri albayım dedi. Jardan bergisi keldi, jakşı kişi eken, birok emnegedir jardan berbey koydu deydi. Özüm araң turam dedi kızım, al aksakal kim deydi. Atake, al aksakal sizin kılgan soğup işleriniz. Sanalı bir eptemey jasalma soğup işleriniz var ele. Al soğup işleriniz, tozokton dağı bir ne bu jerde Allah'ın azabından da kutkarganga jarabadı deydi. Al oşol araң gana sizge bagıt көрсөткөнгө biyaka kaç tiyaka kaç dep maga jetip kelişingizge gana bir sebep boldu. Bolbosam sizdin oşondoy azaptan başkadan kutkarganga sizge mümkünçülük belbodu, anın kolundan kelbedi deydi. Laula annak anjabtani ve laula anni mittu sagira ma kana hunaka şey'un yanfauk. Eger sen mendey kızlı bolup, uşul mendey olgan kızın jaşında ölbөгөндө bugün seni eşinse kutkara albayt ele dedi deydi. Kede perizetinden başkadan erta ayrılganda başkalar bugün özgöçöymde oorukçan törölüp kalıp atat, başka olup atat, operatsiyadan başkadan çıkpay ölüp kalıp atat. Berse bergeni dagı Kudaydın bergeni, oşentip ölüp kalsa ölgönü dagı Kudaydın bergeni. Malik ibn Dinar'dın kızı aytdı, atake deydi, eger mendey kızlı bolup, uşul kızın jaşlığında ölbөгөндө, azır bul jılandan kutuluu mümkün emese, tübölük Allah'ın tozogunda kaldı elengine deydi. Uşul men kişineke kızın, antken Allah Taala uşunda emne jaş naristelerge balagatka jetpesin, atam erimine toyboson ölgön naristelerge kıyamatta mümkünçülük uyalat eken. O Rabbim, bunu men tiriw kezinde men erkelet algan jok, suy algan jok, kuçaktay algan jok. Bul dünyada atam eriminen, apam eriminen ajıratma dese, kançalık günökör bolboylu, oşol jaş balagan meyerim bersin dep Allah Taala günölörüz geçirip, oşol urmatına beýişe kirgizet eken. Kede kimdir birödün neberesi, balası, kızı uşuntip jaş dünýödөн ötө turgan bolsa, munan tragediya jasabastan emne Allah berdi, aldı. Kalaganda beripsin, kalagandan alıpsın aydı. Keremetli Kur'an'da aytat. Kebireölörüne kız berебиz, kebireölörüne erkek berебиz, kebireölörüne ekosundek berебиz, kebireölörüne ekosu teң jok deydi. Bardygy Kudaydın sınoosu. Aldıga jılıp alыңыздар, арталар батпай каласыңар, жакын отуруп алсаңыздар жакшы. Мечиттин подвалында дагы жай бар, үстүндө дагы жай бар, сыртта дагы жай бар, Кудайым буйрса батасыздар. Malik ibn Dinar oşentip kızım emne meni kutkarıp kaldı deydi.
Qarasam, Allahu Akbar деп бағымды атқазан айта чочуп ойгонуп кеттим дейт. Мунун бардыгы түшүндө болгон окуя. Ойгонуп кетип дейт. Анан дейт Аллах Таалага, "Код ана я Рабб, а Раббим, мана эми тооба кылам, эми кайтам" дедим дейт. Акырын мечитке бардым дейт. Бағымдатқа мечитке барсам, имам бағымдат намазын баштады дагы дейт. Имам Allahu Akbar деп намазга киришер менен Фатиха сүрөсүнөн кийин "Алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубухум ли зикриллах" Хадис сүрөсүн окуду. Жана мен түшүмдөгү кызым окугам, ыймандуулар Кудайды зикир кылган учурда Кудайга кайта турган, жүрөктөрү жибий турган учур келбедиби? Жетишет, кайтпайбы эми деген аятты окуду дейт. Мына ошол күндөн баштап анан мен не кылдым дейт, тооба кылдым да Кудай жолуна кайттым дейт. Малик ибн Динар табииндердин эң сап башында турган, сахабаларды көргөндөрдүн эң башчыларынан болгон эмне? Улуу табииндерден. Мына ошентип Малик ибн Динар канча узак өмүр жашадым дейт. Мына ошол узак өмүрүмдө дайым түндөлөрү туруп, таң аткыча намаз окуп, ыйлайт элем дейт. İlahi ente vahdek allazi ya'lem sakinel cennet ve sakinel nar. O Rabbim, beyiştin yaşaoçuların jana tozok eğlerini sen jakşı tanıysın, jakşı bilesin. Men ошол тозок эйлеринен боламбы, бейиш эйлеринен боламбы билбеймин. Аллахым мени бейиш эйлеринен, тозок эйлеринен кыла көрбөгүн деп дайым Кудайга жалбарып суранат эле. Малик ибн Динар мына ошентип дайым тооба кылып, дайым мечиттин эшигине саар менен багымдаттан кийин туруп алат экен. Намазды окуп, багымдаттан чыккандан кийин мечиттин дарбазасына туруп алып туруп, "Ayyuhal Abdul Asi, ud'u ila mawlak." Ey günökör pende, Rabbine kayt. Kojoyununa kayt. Ayyuhal Abdul Gafil, ud'u ila mawlak. Ey gafilette жүргөн kojoyunun, Rabbisin, Kudayın unutup koygan pende, kojoyununa, Kudayına kayt. Ayyuhal Abdul Harib, ud'u ila mawlak. Ey kemçildigi köp zatlar, Kudayga kaytkıla dep күндө эртең менен багымдаттан чыгып алып мештин дарбазасына кыйкырып турат экен адамдарга. Гапилетте калгандар, күнөөкөр болгондор, күнөөсүнөн тооба кылбай жүргөндөр Кудайга кайткыла деп мына ушундай эмеске өтүп турат эле дейт. Малик ибн Динар ушинтип хидаятка канчалаган адамдардын ыйманга келишине себепчи болуп, туура жолго кайткан инсан. Малик ибн Динар айтат, түндө туруп тахажжуд калтырбай окуйт экен бул киши. Тахажжуд окуп атсам, тереземден бирөө кирди дейт. Ууру. Аны алды, муну алды дейт. Акыры намаз окуп аткан жерине келип, жаныма келип дейт, мени да кармап алды дейт. Анан өзүн кармасам дейт. Кой бер, башка уурулук кылбаймын, кайттым, тооба кылдым деди дейт. Анан дейт, кой бердим да дейт. Алган нерселердин бардыгын алып кет дедим дейт. Эч нерсе болбойт десем дейт. Сен эмнеге мындай берешендик кыласың? Мен ууру болсом деди дейт. Эми атайын уурулукка келипсиң, кылган нерселериң, урдаган нерсе калмаган сен бардыгын алып кете бер. Арыздагы жазбайм, башкадагы мен сени тааныбайм, карабайм да караңгыда. Акырын чыгып кет дедим дейт. Светти өчүрүп алып, эч ким көрбөсүн деп намаз окуйт экен булар. Реклама кылбастан, башка кылбастан. Жанакы ууру айтат, сен эмне кылып атасың бул түн жарымда октобастан десе, намаз окуп атам дейт. Жанакы ууру өзү уурулукка келген, кутулганга шүгүр кылбастан, ке анда мен да сен менен намаз окуйын дейт. Намаз окуп бүткөндөн кийин болду, эми алган нерселерин алда кете бер десе, таксыр багымда чакындап калды, жүрүк көз мешитке чыгабыз деди дейт. Ана Малик ибн Динар эшитип алып мешитке чыктым дейт. Багымда окуп чыккандан кийин болду, эми кете бер алган нерсеңди алып десем дейт. Пайгамбар хадисинде 3 күнгө чейин келген конокту кууп багыла деген. Өзү уурулукка кирип колго түшүп калып атат. Анан дагы хадис айтат. Пайгамбар хадисинде 3 күнгө чейин конокту сыйлаш милдет, 3 күндөн кийин каныңар садака, кааласаң кууп берсең болот, кааласаң 3 күндөн кийин бага берсең болот деген. Дедилер дейт, макулдан келип дейт, ушунтан менде бир күн 2 күн жүрүп анан кетти дейт. Чыкса, жанагы жөнөткөн шериктери банда ууру, жакта күтүп отургандар, 3 күн мурда кеткенсиң уурулук кылган, 3 күндөн бери жоксуң. Каякта жүрөсүң дейт. Кимдин үйүнө не уурулук кылдың десем, мен Малик ибн Динардын үйүнө уурулукка кириппин дейт. Анан Малик ибн Динардын үйүнө не уурдадың десе, Малик ибн Динардын үйүнөн эч нерсе уурдай албадым дейт. Малик ибн Динарга уурдатып жибердим дейт. Кайра меникин алып койду дейт. Эмне кылды десе, Малик ибн Динар өзүнүн жакшы мамилеси менен, сылыктыгы менен менин жүрөгүмдү уурдап, жараткан Аллах Таалага кыяматка чейин берип салды дейт. Мен тооба кылдым, кайттым Аллахтын жолуна дейт. Намаз окуган инсандар, Кудай деген инсандар кээде как будто жанагы бейишке ушул биз эле барып калганын баары тозо Кудай элестетпестен, кээде адашканга күнөөкөргө сал сылыгыраак, кечиримдүүрөөк бололу.
Бүгін интернетте башқа да көріп отырмыз, 2 күн намаз оқығандар, башқалар бір-біріне таш атып, башқа қылып. Şu единственный ошолда гарантиясы бар, 5-ке баратқанша. Қалғанның барлығы тозаққа баратады. Жоғарыда хадисте айттық: "О пендем, лау балагат зунубука анана самай вал ард." Егер сенің қылған күнің асман жердің ортасына жете тұрған болса, 7 қабат асман, 7 қабат жерді толтыра тұрған болса, сумма лақитани, андан кейін маған ошончо күнөө менен келе тұрған болсаң, валам тушрик би шай'ан, бирок ошол мага келген учурда арасында ширк эле кылган болсаң, ошончо кечирим менен мээрим менен тосуп алып бейишке киргизем деп атат. Бүгүн өзүбүзгө окшогон бирөө 2 күн мурда намаз окуп алып, бирибиз тозакка, башкага, мындай салла кийгенге, допу кийгенге, сакал койгонго салам берип, жамаат болуп бөлүнгөнүбүз арам болбойт. Бүгүн биз чоочундарга, башкаларга сылык болбостон, мечиттегилер бири-бирибизге сылык болбой калдык. Бүгүн илимдүүлөр бири-бирибизге жумшак болбой калдык. Барыңыздарды жараткан Аллах Тааланын кереметтүү Кур'андагы аятына чакырам. Иннамал му'минуна ихва фа аслиху байна ахавайкум. Ыймандуулар бир тууганыңар менен мамилеңерди бекемдегиле дейт. Мухаммадур Расулуллах ва лазина мa'ашидда ва алал куффар. Мухаммад Аллах Тааланын пайгамбары, аны менен бирге болгондор капырларга катал, рухамау байнахум, бирок бири-бирине сылык сыпайы жумшак дейт. Малик ибн Динар ууруга көрсөткөн сылыктыгы жумшактыгы менен мен Маликтин үйүнө уурлукка кирип уурдабасам, Малик ибн Динарга кайра жүрөгүмдү уурдатып бердим. Кыяматка чейин Аллах Таала ага менин жүрөгүмдү алып берип койду дейт. Мына ошондой эмне бир жакшылыкка себепчи болушубуз керек. Адамдар бизди көргөндө сүйүнө турган, кубана турган, артыбыздан ээрчи турган болуш керек. Тилекке каршы сакалды коюп алып, допуну кийип алып чыгып, адамдарды имандан, исламдан, динден, намаздан, мечиттен жиркентпешибиз керек. Өзүбүз намаз окугандар бири-бирибиз менен келише албай, бири-бирибизди жактырбай, өзүбүздүн определенный мечиттер бар. Эшмет палан, дайым палан мечитте окуйт, Ташмет палан, дайым өзүнүн дамласында окуйт. Өзүнүн дамласынан башканы признавать этпейт бүгүнчү. Не үчүн? Ушу жамааты бир эмес, башкасы бир эмес. Аят хадистен айтып алсаң, биздин дамла мындай деген дейт. Устаздардын, дамлалардын сөзү баш үстүн эгер аят хадиске дал келип алса, бул сөзү кайтарылбай турган бул бир эле пайгамбар. Оозунан чыккан сөз бүттү, аны самияны атаны угабыз, баш ийебиз. Пайгамбардан башканыкы туурабыз алабыз. Туура эмес болсо роза гүлдөн кошуп кайра өзүнө подарка кылабыз, мына кышырып жетет. Аят хадистен айтып ушу тилиң тешилип бүтсөң, тортосоң айтат да. Бирок биздин устаз мындай деген го депчи. Устазыңдын сөзүнү пышырып жетесең, тилекке каршы түшүнбөйт. Анан бөлүндүң, мен устазымды тоготподуң, жактырбадың дейт. Жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарыбыз. La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah'ım sen arıyorsun, tazasın. Biz günahkar pendeler özümüzge zulüm kılıçubuz. Enbiya suresinin 88. ayatı. Yunus peygamber Allah Taala'ga günah kılıp Allah Taala azaptap denizge düşürüp kit yutup alganda kittin kursağında jatıp Allah Taala'ga o Rabbim sen arıyorsun, tazasın. Men özüne özüm zulüm kılıp koydum, senin aslında günahkar balıp koydum o Rabbim deydi. Allah Taala Yunus peygamber 40 gün Kudaydan keçirim suragandan keyin fastajabna lahu ve neceynahu minel gam. Biz Yunus'u kutkardık. Onu kaygıdan kurtulttuk. Kittin içindeki azaplı yaşadan, karangı yaşadan çıkardık. Ve kezalike nuncil mu'minin. Tavba kılgandığı için Yunus'u oşonday azaptan kittin içinden tiriu kutkardık. Ve kezalike nuncil mu'minin. Eğer tavba kıla turgan bolsa, Kudayga kayta turgan bolsa, nuncil mu'minin imandılar diye mına oşentip kutkarabız deydi. Kelingizler bilbestен пендешилик, инсанчылык кылып канча күнөө кылдык. Бирок ошол күнөөлөрдөн бүгүн кайта турган, жараткан Аллах Таалага тооба кыла турган учурга келип жеттик. Муса пайгамбар Аллах Таала менен түздөн түз сүйлөшкөн пайгамбар. Муса пайгамбар мына ошол күндөрдүн биринде Аллах Таалага: "О Муса, сенин пенделериң арасынан, үммөтүң арасынан менин тагдырыма peşenesinde жазган нерсеме же менин пландарыма ыраазы болбогон пенделер бар дейт. Муса пайгамбар: "О Раббим, бу кандай зат?" дейт. "Бу сенин түзгөн планыңа, берген тагдырыңа ыраазы болбогон" дейт. Аллах Таала палан жерге барсаң, ошол жерде бир киши бар, ошол жерден көрөсүң дейт. Муса пайгамбар акырын барса, ошол Аллах Таала айткан жерде эки колу жок, эки путу жок, инвалид адам отурат. Жолдон өтүп бараткан бир атчан, жанакындай эмне, куртай жанына келип туруп, kolundan kamçı düşüp ketет, daha kamçını aperip koy deydi. Eki putu, eki kolu çok adam deydi. Ben aperel, kolum çok, putum çok, kandı alıp verem, özüm düşüp al deydi. Janakı sözü eki ol boğan bandit, düşet dağı, akırın kamçısını alat dağı, janakı putu kolu çoktur, resa vuradı.
urgan sayın janakı pende, "O Rabbim boldu tawba kıldım. O Rabbim tawba kıldım." Айтқан сөзіме пұшайманмын дейді. Өзі адатты адам еді, таяқ жегенде міне жардам бергіле, құтқарғыла, басқа да еш керек алма дейді. Тауба қылдым, Раббим, сенің сөзің хақ екен, сенің қылғаның шын екен дейді. Болды, мұндан ары сенің ішіңе кийлік ішпеймін, о Раббим дейді. Үрресе ураттағы кетеді. Мұса пайғамбар ақырын тегіш кеткен екен барып тұрып, не деген? Аллах Тағала, о Мұса, сенің үмметің арасында менің тағдырыма разы болған пенде бар дейді. Ал ошол екі футы жоқ, екі қолы жоқ адам еді. Мұса пайғамбар ақырын бараттағы, бұл не сен урса жардам бер, башқа бер дебесен, эмне үчүн андай кылдың дейді. Болды, акылыма кирдим, тауба кылдым, кайттым, Кудайым сенин ишиңе кийлик ишпейм деп кайкырдым, вайдат дедим дейді. Десе, мен дейді, Аллах Таала мага бейиштин баарын көрсөттү дейді. Көрүп дейді, о Раббим, бейишти зор жаратыпсың дедим дейді. Андан кийин о пендем түшүмдө бейишти көрсөттү эле дейді. Аллахым бейишти зор экен, жакшы кылыпсың дедим дейді. О пендем, биякта бул тозок деген дагы бар деді дейді. Қарасам бұл тозоғыда рас адамдарды азаптайды екен дейді. Анан ошол жана айттым, Алла, саңа жарашпайт бұл. Шу тозоқты бекер жаратыпсың. Неге өзің пенделеріңді өзің азаптайсың? Шу тозоғыңды жок эле кылышың керек десе, Аллах Таала, о пендем, бейиштин өзүнүн адамдары бар, тозоктун өзүнүн адамдары бар. Дегенде, шу тозокко кирбей эле койсундарчы. Тозокко кирбей эле койсундарчы. Шу тозогуң шу болбойт. Ушуну мага жакпа деп Аллахтын тагдырына, жазган жазмышына наразы болдум дейт. Анан Аллах Таала мынтип мага бүгүн азыр бул жерде көргөздөт, көрсө, мунуга окшогондорго тозоктагы керек экен дейт. Муну мен уруп атканым үчүн акым жок, зулум, мазлумдан залымдык кылып, мага жок жерде мен уруп атат, башка кылдат. Эмне? Мына ушинтип подстава кылгандар, жок жерден ургандар, мансабына, бийлигине, күчүнө, фигурасына, таянып алып, бейбечараны керекен багалды кордогондорго көрсө, тозоктагы керек экен. Мына мен бүгүн тауба кылдым. О Раббим, эми сенин ишиңе аралашпайм, тозоктагы керек экен дедим дейт. Анын сыңарда урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала бейишти жараткан, бейиштик дагы инсандар бар. Алладан үмүт кылабыз, Аллага тирүү кезинде, өмүрү барында, ден соолук барында, акыл эс барында бүгүн келип Кудайга тооба кылып отурабыз. Бизди иншалла ошол эмне бейишти толтуруучулардан кылсын. Аллах Таала иншалла биздин жакын туугандар менен, өзүбүз менен тозокко жакындата көрбөсүн, тозокту толтура көрбөсүн. Бүгүн ыйык жума күнүндө кылган тооболорду Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин алхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, коркпогон жүрөктөн сактагын, кабыл болбогон дуалардан сактагын, тойбогон нафсиден сактагын, пайдасыз илимдерден сактагын. Жараткан Аллах Таала ыйман ислам жолунда кадамдарыбызды бекем кылгын, чыныгы тооба кылуучулардан кылгын, тооболорубузду кабыл кылгын. Жараткан Аллах Таала Малик ибн Динар сыяктуу адамдардын ыйманга, исламга келишине себепкер кылгын бизди я Раббана Раббал аламин. Аллахумма ахдина вахди бина ва жаална сабабан лиман ихтада я Раббана Раббал аламин. Ва саллаллаху таала аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика я архамар рахим. Аллах